ATM Bible Q&A session tu chung hen bol hi tivin Bible thu do na ya don but na hol invite le do na hin sim min lang in piwin ko ti bang chun mi phebe in email akon ta comment la akon ta do na hoi ta involve ni cho chu tu nya don but nai ni bol di wa hi e comment la dung le email ani nya hung kho mo zo si ka hin la in a hin la ka taw na bangin a hi thele email a hin to su kevin aji uma ka se in ya chu special ta hi cho zo si treatment i bol thei su ke ni diwin email a hin thot bin ti so pa kai mina ka hin tip now in na question do ho hi comment la mi o she mu diang ka dei po in special ta privacy nei tap ma ki do wa chu ting ta la don but na kilom ta i bol thei diu ka dei hi e ye chun question abana him bolding ho in email a hin thot bin lang email ne number jong le in koi do ka ting isu nani ki not su ke diu hi e khat be na hin thot do wa le ave bela thot na theina nei jing de wei tai chuting ta le Bible Q&A session ki bol kiti hi thil phat ta le hoi ta hi in sap te ga ma hi tabang hi mina bola min hagaw le ta salam le pathin thu a kal sang se be na nei hi tua hi ei ho ei mi society la hi Bible Q&A kiti ho tabang hi atamin ka he be po in bol jong ki bol ngei be lo bong ka he in ai la tu la hi evet na hi le ATM channel la dunga chuting ta le channel dang dang la pathin thu ki hil no ahung machal to kilo na hi Q&A ki ti hi nyau cha amun manan nyau cha min a hin bol zep min kam mu in ai la hi tabang hoi common anum lo in ka he na hi a ye chu Bible thu ha do ho hi mi tam ta kel ngui pu ho in Bible thu ha khul hi bin nongol be ti tabang na don but ngan min ani bola hi le i het na wa hi pathini ti pole su cha jing ding le bukim jing ding a ki gela Christian ku ki mo mana koi man aban do be lo het na jong koi man nei be lo khara ki ya im het na sa ho hi ki benglem si ma Bible la ko na thutta tha be ta bang dan khat sa an hi jing ai wa nga iza kha lo je wa cha tha be da na hung jing iza ho hi i mo lung han pi ji bin ita san naw ham i chi pi ham to ki tu ji lo ting le hi ta bang ta hi lung nyau he no nai kui man wa in hi ta bang chu thil hi thei hi lo he Christian in kwa Christian ku ki ti daily growth ipia growth ding ham Krista ke pan thu pha chu ni tina khan to ngai ya chu khan to na ki ti pathin thu het na ama chal na in ya chu Bible ki ti hi pathin ki hil na ding le ki pui jang na api oi ya chu hi chi thu het hi iki chat but lo dingo ki pa na le thanup na zo ai nei gut di wai a hin na athu pi pen chu pakai ko ma lagau thing ki thoma hi chi lagau thing chu ki pui sa po koma Jesu Krista athu thing a testimony pathin thwa kiloi mu chi theininga ki thom jing ngai he achu ti la wa hi le setan agom ku ma hola pathin thu ei ma het na gut na hi panila ting le za na theory ideology philosophy za chum to pathin thu in su be sa ting le tol do thailo hi la thu ta ki ha thailo he ya chu Bible thu ta hi very simple and plain hi in aki ji le aki sun manga het hi bailam ta hi tradition lo si koi do ding ai ma ta san sau si koi do ding pathin thu ni PCMT pa of first of all a focus a ding ta le open mind na uma o pakai nei ho pi nai phem ti pathin ko wa ding ta le thu hi mat cha gut ngai his ding le chun honest ta na lung thieng ta pathin thu het nai ki nei the o ya chu ilung neu nau pe lai ti win pathin thu restriction ni bol ho nga hi ti win lung kyang peng ta mi ho in pathin thu agil kiel na banga amu chin thin ngai zelen nai pi dingo ei ho bung ei ho ki hil na ei ho ki kai hui na chi in ti ho mei mia hi ki kham gut lo ding he ATM channel la hi church doctrine khat focus ki bol hi point I Bible win PCMT pa ki focus ngai ye chun ka so pi te ho lungphat mo ge lovin pathin thu a hi zelen na freedom of speech ding ta le Bible thu het zauna nei na dinga mi tam ta lungyal akyon na ding hi nasa ta challenge ka bol jing ai ye chun ha pang hi tiwin chong le do na nei hon jong ha bol jing hi tiwe hi da hi ing ma chal diwa ai le thu do don but na hung lut phabe hoi tu ni ve hi tiwin phal sulut lo hil kit dingen ani chal kit ai tiwe number 1 a chun zudon hi van gam kot a khai ma hi lo le lung sit mana hu hing a hi thau di wem tin a hin dong in a hi ko hi tam ka heta point chi ani so jap tan chi question kala na hi zudon ki ti hi
alcohol a sei na hin bible a leng pi ga zu ki ti ho sei na po in alcohol it you mo manga sei na he hi chu ho don ho hi wangam kai tho tho ding ham lung sit mana ti na hi chu oh tu ni ai bible a hi chu chung chang thui vat dingo ipi ham ti chu chom kim ta kan sei ki ding a hi ama spen bible hi ti na sein ve hi ti ben thu chi bu bung som ni chang kha ismail le zu hi mi dai cha ve hin chule akidon tho kham thei jong kina na he bo we hi cho chu ki pui mang sa chu mi ching ai poi bible mi ching ai poi ti pathin hello ho sei na in pathin thu hello pathin thu na sa lo pathin thu sei ngai lo ho sei na in pandal pathin dan thu do ho sei na hi achu ta le zu ki ti chu mi dai cha ve hi a kham na the hi a na kina na jing a swai le hi chu pathin to ki khan na so in ya chu mi ching lo mi ngol a swai ya chu so pi te ho pathin thu to ki to lo pathin thu to ki to lo ki ti chu thina ai jing in hi chi thina ki ti chu wangam kot khana ai jing e ti chu ki chen ta ki mo he wangam kot a kha hi le lungsit man le hu hing na ki ti chu i ho dinga pan na bai he hi chu het ngai ya chu bible in direct ta judon don chu mi chon si tia a sei nam hi jong le a phal lo dan kot a hon lo hil dan ki chen ta ki mo in pathin tun kot a hon lo hil khat chu sei nam nam ki ti chu chon si na he adam le eve chu het su keu hi in ki chen ta pathin thu angai hon lo na pa chu thina hlungai tunia athega ni hon pen chu thu pi ta hello me the hi chabanga chu zu na don yong chu nang nya thu pi ta hello me the ai la pathining kot on lo khan in hi chu kot on lo kha chu nang in hon te te dinga na ki sei nam nam thi ai le chon sit hi chu chon sit na chu thina ai tu lai christian te kil now chu nyau chai bol po wa discipline nei tai bol po le ipi kho am ti nyau cha in bol ti ve ki ti hi diabol na to na in pathine aphal lo kha chu nyau cha jong ki thei lo e adam lives and thega pumpi ga ne po in nyau cha bo ga pe kha nei hi cha chu vanui pumpi hi chan hi satan capture na muna ilun lo e tu nya yong zu chu pathine ko hon lo het na sa sa nyau cha i ti te te ki sei nam thu thu go du ki ti chu i vet nai le ka so pi te ho pathin thu kal na lin ta ke pat na in nang in nyau cha na gel pen chu khulang pe next generation a za hon ju don a sipoi an ki ti do diwe hi tia chu zu ki ti chu ta san cha den abui poi ki ti ki hil na chu hung leng do den he chu ting le chun man tha na ki pan he ya chu zu don ki chu bible ko hong nai sai poi ki chu hema spen hi ti we ban sim ki ti bin tu chi bu bung som ni thum chang som ni ko pat som thum le ni ko hama da pang ko hama he su gan theya ko ham mi to kina ko hama ki phin a ze be ya tina ma ha pu ko ham mi chang san ke ku ya hi ta bang ni ho chu zu phunga to ho zuning ki hal du ho hi we zu chi chu asan ke kui ting le ve jong ve hin khon jong an le tha chama nal zala lun ha ting le nang man ve hin a khon na le hi chun gul banga gul sum hat ta bana chu li ding hi ati zudon ki ti chun ga pha su lo pi na the fruit of the spirit nyau chak asu do lo we fruit of the spirit lo na ki ti chu chon sit na gai jing in chon sit na ga su do zu ki ti chu thina jing thina hi le man ngam kot jong a hong po in chu tiang ta le I don theina diu lam pi jong kyong po ti chu bible ki chen ta e mo sa oi chu tiang ta le alhagau ga pha khat cha su lo e zu chi cho san ke kui ting le ve jong ve hin ati mi khat chun pi sei ke na hiya chu ka don ting le kamit ka sina ka dona vet jong ka vet lu ati ki ta chu don te ding chun nom hi cho na hi ta bang ho chu he satan in na sa ta e pui mang naw hiya chu bible in zudon na ding kot apum hon po in kot hon lo khat sunang la keng ki hon thu ding ai poi neu cha tia nangin kot na ki hon gut chu khulang pe next generation hon lin ta ki hon do dingo chu ting la chun zudon chu asi poi ki ti ting ta le man tha na ki pan ding ai tai aban sim ki ni ti ve 1 Corinthians bung gup chang ko pa chang som ole mi chon phalo hon pathin lengam alu lo ding wa hi ti hin het lo ham no hol hep thlai num hi un mi zong mi lim ho mi zigem mi hu pale pa ke koi gucha nei pat kilo si abanai pitia zukham ati iti hozo si chun pathing ma lu lo diwati zu khamin jong pathing ma lu lo ding ati le hoila ya chu wangam kot akha pui ti te du ham lungsit man le hu hing na ki ti chun pathing gam alu lo ding ati le pan na bai a he lungsit man na hu hing na ki ti hi license ai po zudon na dinga ka so pi ho question ni na chali ti ve next episode adin other cut
hi apha ham phalo ham bible thu to ki tu in hin hil chino sarpa je cha adar card pom lo jong min humble request kan bole ke pa me humble request a nan bol kin jong humble tan hin don bring nge pathinin athwe thiam theina na pi han bible la other card microchip chuting ta le barcode kiti ho am hem ti ahong buina ding asai khapo in bar chips kiti ho a buina sanga len zo le thu pi zo ome other card kiti chu only one country khat mai me a in hi chi ji a vanui pumpi a thil su ding khat mai me na ki hel o kiti chu pathin tu het lo na len ta aphat chit na in ye chen other card je en bui hi ben lang na nei lo wa le ki sim loi loi zo in aye chu an chang nan cho thailo ring nai lam he ya chu tu lei sit nup pe na bui ma sanga nang jon bui na ki sim gun in hi chu nang dinga wang sit na hi chong le nang dinga tua mata awang sit na alhun to kilona na pathin tu het lo na ja azo ting le na pathin tu het lo na chun lagau thi na jong na lukhum ki ding lei sit na jong min hin khu nom ta man lai ta gen thei ta in khu na man chu ting ta la wan ga ma min nop ta in khu man ding lai ta nang dinga da mo na thi na lu thei thei hi ye chun gang chale adal kat na buin ho nga hi tivin adal kat sanga buina len zo thu pi zo bible na se ye thu phun bung som le thum chang som le pa som le sigi sim ti nga le vanui le sit global economic crisis hum na ding bible na se in adal kat thu zau poi a hin la hi chi worship chung chang thu hi ding a hi thu ta le thu zo chung chang ki do na hi ding a hi pathin nung na zui ding ham elo le diabol nung na zui ding ham hi chi ten ki ka ki do na ngan chung hi ding a hi chu tia chu sahi mit moa chu melchi na tin tang bol na ding ta ama chu ki pia hi hi chia chu aman vanui le si chung cheng ho asu lam vai hi ama chun le si chunga cheng ho za chemza ma ki sat lim ki le do kit sahim lim kha chu simun chemza ma ki sat lim ki le do kit ka ti ama sanong kan satan hi chu 1798 koma roman catholic sahim ma sapa thanei na ani thia chu zowa hung hing do ki to sei na in ya chu chu chi sahim lim chun thu sei theni dinga chule chu chi sahim lim chu aholo jo si ki tha theni dinga ama chun sahim lim sunga chu hin na hu khum ding hi chan ya chu thanei na ki pi hi ti ama chun sahim lim sunga ti hi chi ama ki ti pen chu sahim ni na pa chu sei na in sahim ni na pa chun sahim ma sa pa chu thanei na pi a wanui le sit mi zo si ama chu ho sa ding ama holo jo si chu atha di he ti nai chu ya chu america le rome hung pang khoma vanui le si ecumenical movement chung changa ahin govern hona bantal economic crisis changya power ahin nei hona ama te ni lo le ama te ni dan sim dung zuya hungum lo zo si chun cho thei ta lo ding zu thei ta lo ding ti na lo khat ain sim hon ding ai ama chun aneu alin a ho awai cham len le su ichang zo si cha khut jit lam achalo wa mel chi na ban nei sa ding sahi mel chi na amin a hilol amin number nei lo chun cho thei lo zu thei lo ding ati a he ya chu hi chite ni chun vanui le sit pom pi chunga ama te ni sa khule ta san tu dola mi asim ngol hon pen chi ecumenical movement na force doctrine ti babylon a chun hin pun khom an tin chun la vanui le sit pom pi ki pun khom na ding ni khu khat ni khom na ding charlie ka ngin nasta sap pen ta banga chu sunday ni khu chor nga ni hi ta an sei di wa tua jong sunday ni khu nit na ding mi serious ta ta ki panai tan i chu mark of the beast itiu chong hi ding ai i chu na chu mi yo siung ki khom ki pun khom ding i chu dan nu ya hum lo zo si pathian dan thu bang ta huma chor nga ni di ta ni sagi ni hin nit ho chu vanui mu sit le the na hum ding ai tu nya jong KBC la ham KCC la ham ECL la ham ke poi lol Pentecostal la ham ke poi mi khat in chor nga ni thu dol di tan he na hi le hi chu bong te chon ama pa chu mo the na the cho Christian chi hi wang ba chu hi chi ta bang chu vanui pum pin chor nga ni nit hoi a hin the ding ai ai ho domestic elo local ka me me be ikit the thei vai le lei sit pum pe ta bang dan so ngom ting le ichan gia American powers son balding ham na hi ya chu thu phun bong son thum na America power hi kel ngui no tabang kini nei in ama chun dragon tabang in thuan se ati chu ya thimba kel ngui to te ka bana dragon to hin te ka ki chu kel ngui chu Krista be sa na hin America Christian gama ki phu do dan na ahin vet sa in chu ting ta le dragon tabang ti chu hi chi Satan na to tabang na ahin to ding nan pa chu tu nunga last day ya aung lun ni na cho sei nai cho sei ding tam tamin ne het chin no mai la ave bela ka sei USA chung chang ka sei na pen ko ni ngai ven ne het chim su ke di wa hi chi chu he chun other card microchip barcode ki don bui hi vin to amin lei si hin ko man thia adei dei ki cho thia document abui pia chine thei dinga chi la ya nang other ka je na buya manipul chang khal bul anom chu iwet nai le
het na la sam mo mong ding nei ta in ye chu hi ta bang het na la sam na e man ki bol thwa kon ki veng hi tivin le si na bol thei phat hi lai hwai thili ki bol loi loi ding bol thei lo hi ting ta le chun pathin pha din changmel ding ki vet ngai hi bana even pu kalunga hong kilang khat chu tu lai nunga gulhan laya nunga gulhang a ki chima a boyfriend or girlfriend lungsu ki heartbreak hi bible itie hi lovem su ke the ham aphazo a hoizo hola boyfriend girlfriend nei laya khat dia kita alowa midang entertain bol the ham hoya lungsu nat kiti chu hoya bible na phal di ham ka so piti ho ya chu mi lungsu nat thei dinga hin kuna man na laya lungkit kala la ta anom lai ta hi a hele dong manei thei na hinai po in phat pin lain ti chu he ye chu nga ha ham na lain lang pathin dong ma san lain mi khat lung na su na na nagen thei sangin azole nang lung thim jong hung na ding he if yes mi lung su na hin ko su na jong chu bang phat kai ka sakit hi in eta hilwem bible in ye chum bible i hil dan in saying kating na thu do hin faithfulness chung chang li integrity chung chang hi na sata focus hi in bible la hin akingai ho chung changa kita ding ti in ki hil na chatum hi jong le ipi din mun hi jong le kita na principle hi hilwin adi dia ki chena chung changa nu pahin khu chung chang kita na hi hilo hi po do bu bung som ni chang som li liwat tingai le 10 commandment number 7 hatam chi na zon loading a hi ati bible in na zon loading a hi ati zon a kiti ting le go mu khom se khoi po in zon kiti ilunga igela pat na zon ke pani in ya chu mi khat dang na than nom na sia khat heartbreak na bola hin khu manding tia igel na pa pat a zon ke pan ti na in na gel ha loading na ki chen pi loading na ki ngai pi pe loading na gui thun pi loading khat chu lungthim su ke ngai poi ama chu su ke ami dang khat na bat gut na ki ti chu zon na in idabong bible phalai poi tu chi bu bung gup chang som thum ni ain la ko hele nu mai khat to zonga wang chu het kim na la sama hin chu tabang bola chu ama hin ko ki su si na hi heartbreak i bola zona lungthim i put ting le e hin ko ki su si ti bible at say malaki bung ni chang som la gup ye chun kita lo ta na chon lo na divin sing thayun ati e ikita diu pathina dein kita lo na chu pathina thet ta he ye chun na kita thailo wa hi le khungai phat ta din hebrai bung som thum changli mi zo sila ki chen hi za han atin zar khun jong su bunum da hen zon pan le mi ji to zong ho thu pan pathinin achung thu tan ding ati pathinin ichung thu tan ka in itabanga zon na lungput heartbroken kita lo na ho inei lo na divin ki vyang hi ti ve Matthew bunga chang som ni leget ai man ke man no ka sei pi ne koi jong le nu mai zon lung via chu ama nu cha to zonga hi ati ka sei ta chu ga khom khel ka zong hi poi mit vele lunga ko nang zon ke panai hi chun hi tabong hong chu zon to an hup su ke ye chun tu ni hin hi tabong chu i bol kha wa yong le ki si hi tivin chu ding ta le hi tabang bol thein nai dinga lung ki ka se swai lai ta wa jong hi break ila phat deu ka de ye Ezekiel bung som get chang thum ye chun vo Israel in sung mitin chon na dung zui cha pathina thu tan ding hi ati he ye chun sit na chun naman tha lo na diwin ching thei win ati bandal sam za som lile sigi chang thum simail aman lungthiman na nei ho sudamin chule amaha pu ho atom zal pi ati hi tabanga lungthim ke sign kumang nan hi kha jong la pathin tu nai na su dam thei ti ta san lang pa kailam bel ti win ching thei tai ti we heartbroken kitiyo si a ma ki bol khil nga hi ze in tu ni in pathin ko ma that na ki thumi ti win koi ma cha mo sa poi ti we mio sin ki tu su ke hi in ye chun a ma ki bol khil nga in ya chu ching thei ta mi khui man diu hi kitip naw he relationship chung chang he na epa ra jong le faithfulness ki ti nei nga ye laya email a thu do khat homin zam ta pastor pu a hin tin pastor ka hi po in hi jong le pathin thu zala na ho zana thei do la nei ko na jong ka accept in a hin pastor kai poi thina lam pang ti chu tu lai society sungwa ki ha se pen kani number 4 zuto dukan hotel ha ki mu talap sikhal cigarette sajan extra hoi pathin mit muwa asi dan hi ki banglo a hidem ale chon si ni alin ania ham tu lai pastor hon dukan hotel a cha do nun ne the so un a hin pulpit chunga thina thu asai tingole idana alien zep zule number 4 kani ki thobo sei jiu acha don now ani thei cho now talap sikhal extra ho epg a sei ji lo hidem ale dukan hotel a ki koi talap extra hoi chon sin amat lo hitam ai theile ki chi tan anyawa pat alien chan hin hil chi no
hi chi hi Bibles ve hi jong le han mi him ten ei mo si le pa het na ki he thei sa hin ai na chon si ithanup je wa hi chon sit bol thin ne a pha ikila wa pha isi do naw tamin ya chu ei ho le ho permission ki hon thing na ki su thing na ki ne ya pathin do ma lam ngana I chon wa ma pathin in ma ponte pathin in ima sei ponti ti bong lung yel naw tam he ka so pe ti ho zu a si in kani a si in number 4 a si ti oi e chi ta bang chu gu zaw na ta sa su si thei zo si ki ti chu si na hi chong le cha thu yong na sei in cha ki ti yong hi iwat na hi le discipline fail na len ta hi ya chu hi ta bang cha a lok nga thei lo hi la cha ji nga hi ta hin ku gela a phat atam zo jing ka ni la sia cha lo in kom thei poi ti khop liwa hin kuin mang do ho jong hi iwat na le addiction khat hi in addiction ki tim hi mi phal lo hi ka pastor khat ka he in ama ice cream addict an hi ice cream addict ja jong alagaw in ko na sta to ka ice cream ni cha si poi and la ice cream addict na pa chon alagaw in ko aphat man dan ain ko pi dan alunggel ngai tu na tam ta so ka he heya cho ice cream jo chon sin aman po in ai na alunggela addiction anei na pa chu na sata hi chun thil tam ta su si ni heya cho ice cream anga thini na sata tawa anga zo he tu nya ice cream addict pa jong anga zo nya pathin ko ma ke tawle cha addict ki addiction mo hi in sikhal talab sa jan zogi to addiction mo hi in abon cha ta khat chana case ki bang ngui dingai hi chui phem ti tinga le in temperance fail ti nai ye chun temperance a fail jo si pathin in go na pi de adam le eve jong temperance a fail ai ani hon chu aga pe kha me hon ai neu cha bo iti hi khunong ting le o kot lin ta hon amin an nei ding hi in ya chu abula neu cha kot hong tu chon pong po hi ti we bible ni sim hi ti we Isaiah bong som ngale nga chang ni ipia chang la ilawa sum na su mangowa chule oiwa na lo hila na to gi ma ha ka sei hilung lu tan ngai jon nangon a pha ni chule na hi naw chu thaw na an ki pa na ti chu a pha na nya pa thi ni ai se we cigarette zu bon cha phala we cigarette in ku che moi vetong asum su mang diu tham khat ga calculate ti we ni khat a jang som a che min hi chu ni khat a jang som che mo chu kum som ni sung a hin chep na diu chu hisap to kum som ni sung addiction ong la na diu chu hisap to kum som ni sung a hi 73000 cigarette a chep chai we ai le hi chu 2026 cigarette price dum ja calculate I bola hi le premium berry ho khu 10 piece ai 55 khat na hi 50 rupees jang khat na hung hi ai lo average mid range cigarette ho khu khat na hi som ni le ni ho tabang hin na hi chu asum su mong chu ni khat na hi zani le som nia pat zani le som ni le nga ki ka ho hung hi ai hi tia chu sum chu berry chep na chai in ai le kum som ni sunga financial impact hung chi pem ti tinga le 16 lakh hung hing zo cho 16 lakh 6000 hung wal hi cho kum sia hi average sa 80300 a spend so ti nai ai le a berry chep hial chun hi chi ni khat na zani wal daily expenditure da banga beria expend a ball pen chu benga fd fana koilut han lang hile asumu chu 16 lakh waling ti na in interest puma achu ta le hi chi 16 lakh hung wala interest puma hung pen chu ipi ke cho do nan nei thei de na down payment for a home apartment ho elola quality education for children a hilal investment portfolio for retirement kito starting capital for a small business kito chu kum som ni ka rana bol the ai wan chu beri che ma hi tho yo song cha chana ama hin khu jang to kha adam thein yong to kha man tha na mang tha ke chuna bana ala gaun khu jong ticket din la hi ya chu bible a pha ne bi na ti a phalo ki ti chon si lo ham ya chu bible ki chen ta se zo kop bung li chang som si gi hi ji chun mi ko hele a pha bol ji he a bolo chu mi chon si a ti chon si ti bible a pha ne bi na ti ele a phalo ini ho chu chon si jing lo ham le chon sit bol chu thijing di hilo ham ko so bite ho ya chu tunia hi beri chu aphadomin sikhar ho aphadomin zu ho wang asiwalin number 4 wang siwalin kani ho siwale ta kani ho bo se chunga ki chu ki ti hi pathin in hypocrisy ti bo chu tu lai christian ho pastor on kani se thing noi ho jong kani se ai ma business run koi ha
kani business run koi ha kani business run koi ham isei do diu ham su ke akham ho ma maung hi ji tieng ta le alien number 4 khamna the ho bo man le jinga zu ho mat na ding number 4 mat na dinga street la dunga a bench ki dwa alom loma agur gura mol ki choice a hu a venga a dim set ema anga ho ma mi veng dinga pong ho ma si khal ne ko wa ne beri che ki bang chat hi we ya chu low drugs bol ho namat le wa nama tabang chat wa chu si khal ne ku wa ne beri che mon abo cha pathinin amat khom su ke di ahu pathinin hi chi aphachu me aphadom chu me tia ala koi ma cham pon aphalo in aphalo bo ro si hi wangam kot khana hi wangam kot kha ki jo chu lungsit le hu hing banga su cha na kin na ding om poi ye chun temperance nei lo Christian kumang ho hi Bible mi bu ati in hi chi mi bu ho lo chu 1 Corinthians bung thum chang som lo pathinin thi nei wa na sungwa pathin lagaw chen chun het lo ham chu ding ta la pathinin king subu achu pathin ama cha su mangding izenam tile pathinin chu thing ta ai pathinin ki ti lang wa in sung bench ido naw mun khoi pon pathinin sung di ta ki di chu na ta sa hi ai hi china ta sa na su bu na aphalo ki ti ko wa khaini beri sa jan na ne na yo su pathinin thing su mang na in hi chi bol jau si pathina su mang ni excuse koi man ki la ai ven ka sei nam lo de ka tu sei chu nang na sa diu he ai wang chi ikil na diu dol ta chi in tu lai ho na tong ho no sei ngam pon ho bung ho no sei ngam pon number 4 kham ho kani lei kham ho a koi kham ho jong raja khaini beri chep ngani abon chawa thakhat a lon amat ding ngani in ya ju chon si anyau alin da na i khan na pau hi i bon chawa ima tha na diu hi pathin thu i het lo naw lin ta phut doi ya ju tunin pathin thu hi lew hen hi te hai ki hil liu hen pathin thu het ta lo yo chi ta chu ikil thei ta lo je wa chu pathin thu sanga society organization o chungnung da na itunuwa hi cho thua chu aphalo hoi kham di gut wa ewa ipi hai bolo kum som thum drug kham ding number 4 kham ding kani kham ding ki te kham zo lo hi cho ta bang thil phalo bol he force ha ki kham thei lo chu it need personal revival hi mi me anei nga ya amalung thima ko na ki khial na am ngai cho ko sopite ho moltum khat ki choya mei long khat ki choya mi hi khamin net bol te hin ti thei lo he choi pathin tun i hil now hi heading ai chu pathin tu gel ho mi ngani hu chula pathin thu ngai na mi ngani hu chula pathin tun a kham hi le hen moltum ki choi cha mi dal le ngai lo pia tunin pathin he tang a thu hi ta san tang achu tile Christian te a thieng pen hi dingo miau sivat man hi diu chula i bizia tu nya hi i chot tabang hin khu hi het theilowa Bible hi tabang ki hil na ho ase hoi het theilo em wa Bible sanga chung nu ni ho sa upai tun wa thing nu sung nu tun wa body union body za chum tun wa amo thani na ko na chu ikihil sa gu wa thiloi kham gu ham ikihil now itas now ki bulphu na Bible e hil na pa helewan hi chine ho zo si aphalo ni ho zo si thidi hetin ki hil lewan ko hama bol ngam ding hi ta bang chu ikil thelo je wa tu nya hi ma tha gam di hi we bon chawa ya chu igam sung total population 3 lakh te taute elul 6 lakh te taute 6 lakh la kani as beri khaini kuwa hailo mi jam di we ke ho in sung jong kapa in hauna ni tongin ka in sung wa hi ke le kanau khat le niam khat bo se i ma cha ne lo kai adang ho si kham the bol nga nei ya chu anga alo wa le ka in sung jong van gam le damna kong ki khan diu na mo wa ya chu ka so pite ho thilbu ne ki ti chu pathinin ka su mang ne ti pathin thu nil hi win abana ke jong kum sa gi walzen kham the ka bola ka in sunga jong kane gop set a hin kham the kong nga in la khat ka simin a hi wangin achang le ka kham the lunga
apong zizi na lai even po please I request kang dong hin ko khat bin sarman jeep isopi pa M Stephanie Stephen Nasil kitiin Allah hin sa penzo link a coin ka angain lo pi in ya chu ka sei Christian ko kiti ka sopi te ho discipline ki bile pathina igel ha ta je wa chu thil zo si hi ke phalo ding ti nai pon na het pha lo na te ding le na ki ven bit na te nya pathin thwa na ki bul phu ngai he ni tin phat tina taw na ana dal ngai na chon sin ana zo thain na pathin bel ngai he a chu ti lo wa hi le e ma tha na ki zo lo he oh ya chu na nga sa khat hlangai na ki ti chu Christian ko ai ding dol ma he ai angai na mo nga gel ngai ai na thu gut lo di ya chu first Corinthians bung som chang sagi langap kichin som na khat na kichin tan sein koi zol adinga ki ngai to cha thu lo na ding ching thei ading hi je wa chu thu gut ji mi chon si chu thu sa hi in thu le avial thu ngai lo nang le ke wang chu ading hi win i thu ji wa ya i thu lo ni di wa i chi thei di he ya chu pathin phai ki ven bit ningu pathin ha gaw thing that nai ki thom dingu pakai ko ma hat na in yum kim vela avantil ten jong in ku avian bit na chon sit hangai na ini ho zo sia ko na ki khan kang te te dinga hat na ki thom jing diwa he Israel cha te jong Egypt gam ning ki talum ta chon sit na kulpia ki hen namun ai dal hai ai wang ang gan thei phat win lagaw hin ku aman naw gam thip gam an zo naw pen chu khat be ting le ha sa win ani ung ki talen Egypt gumal hangai jiu hi da banga chu in ku chi sa hoi khat be ting le ki hangai nom ji yong le chin dinga chu mailam de chang mila pathin ta san pamai khu man ngai oh khang dong hin khu in sermon na ti in sermon ning alien ma jing in chi khat be yong le series by series in hung chal na hi ti be yong le neu kha in sen ke ting lai Mrs. White akona khang dong hin khu chung chang til tam ta sei ra hin la quotation khat le ni ka hin la do mai mai chi chu ga ki hil mai mai ti be lo pi ka sa pa ba na English power kan sim ding abana e power jang kan sei ni The greatest one of the world is the one of man, men who will not be bought or sold, men who in their inmost soul are true and honest, men who do not fear to call sin by its right name, men whose conscience is as true to duty as the needles to the pole, men who will stand for the right through the heavens fall, though the heavens fall. Message to young people, page 37. Ichilekha boy ni simin lang khang dong ho dinga salman buling sani chile kha bui le kha bulo pita in ani simte te in message to young people kitin tin ale kha buna nei lawa jong le app a jong omin ani ki download the e pawai pi ki sem ga ngai ti ve hello ho dingin vanui jin ngai chat lin pe na nei ye khet khang khoma kan translate he oh di su ke lo mai thei yong le akinai pi pe na ka hin le in vanui jin ngai chat lin pe na nei ye sumle pa ya zol ha be le thep be hello lungdi puwa thuta hin pi chon sit jong amin ta sei ngama sulel thum sa lel ham ko khat hiu jang banga sila phadat khanna ki chi nei van pum pi khil hading hi jong le thudi din pi ngam pasal hang san ho hi be chu pathini hi tabang mi ho changai chan he ti chu ya chu tu nya hi sumle paya zol ha be hilo thudi a chang mila ding van le khi ding hi jong le chon sit a hi ya thudi chu thudi ita din pi ngam ding pathini khang dong mi hang sana dei he Ting ta let the youth remember that here they are to build characters for eternity and that God requires them to do their best. Khang dong te hon khununga tun so in kuding ki siam tup a hiwe ti su mil daw han lang chule athei to suwa oi na penan khan a ki siam tup diu hi pathin dei sa hi chi message to young people page 15 na ki in I chota bang hi ilungwa I principle in ei wale khang dong hin ku chu ki chen ding he Alina, every youth, every child has a work to do for the honors of God and the uplifting of humanity. Education, page 15, nakisunin. Hang tha zo sile, chapang zo sin pathin lo pinading le. Mihim ki thu pininga na to kha anay chi ahi ati. So tabang hang dong hin kwa zilding na say in. Fixed principle of truth are the only safeguard for youth ati. Thut aki phu cha na jing bo se hi. Hang tha ti ho dinga bit na suna hi. Counsels to parents, teachers, and students. Page number 53 lagi sudah nahi. Ting tale angana on every side Satan seek to entice the youth into the path of perdition
And if he can once get their feet set in the way, he hurries them on in their downward course, leading them from one dissipation to another, until his victim lose their tenderness of conscience and have no more the fear of God before their eyes. They exercise less and less self restraint. They become addicted to the use of wine and alcohol, tobacco and opium, and go from one stage of debasement to another. They are slave to appetite, counsels which they once respect, they learn to despise. And that's ingay ipawa ga sim kay tibet. Satan in khang tha te ho hi ang kahi natin changa su sit dia at san li ki wahi. Lampi di lo a hin ho lut tai ti a het le. Khungay man lo wa hi chi lampia chu a sot lut gang chal zia til si khat ngat hei lo wa azo sa dan sa pe zia aban le adang kha akom pe kit zi hi. Hit ya chu kho sa na bia pathian gin ding dan het thei talowa om sa zi a hi ama chama ki sim phazo talo dinga thil si thanup na le zo sa na apui mang sa zi a hi tai zule sa ngol dan din a koizin mom thei chep thei le kham thei zo si ngamoi na ha in hi di chun a hin na pumpi su sin na din a son rum mang ke zi tai a thil du cha na su in amo le amo a ki hen o sa zi e masanga ki hil na phata aza zo si chu tu hin na sa mon agyar sa zi tai ichi hi temperance page number 235 ta khas ki suna page number kan ji hain ya chu khangdong hin khu adinga sermon lo pi ta tai cho hi e chun chi sanga gil zo lo pi zo quotation tam ta kin kamu do lo jong ding a in ale khabu hi an simmin temperance ting ta le education kiti ho message to young people kiti ho counsel to parent for children kiti ho an simmin le khabu lo pi ta hin hi chi church guidance sa dinga hobung mi gil na dinga lo pi ta le khabu he abana ku thu do na chal ke tv first melbung som lagup chang som le li hi simai la pakai lagaw chu sola kona chi mang tan chule pakaya kon lagaw gilo khanin asugim ta na hi ipija pakaya kon lagaw gilo hong ye kiti ham ati hichi sopite ho imedanga seinai po in mihim kiti hi pathinin aum pi nom jing ai pathin ei man sa nom jing pathin ei da ha nom lo hi ahin la chon sit lampi ki hanwa thila thuila ilung lu ting ta leo pathin lagaw thing isunga cheng ta lo ei chu na ta sau ja pathin lagaw chen na heti in chon sit zo ikil hana pathin na sa lo ting ta le pathin lagaw ei da lai ya chu pathin lagaw ei da la ting le naturally ya chu in khu chu satan khu na ti nai hi chu pathin sei na in pathin lawa hi le in khwa chu satan lut jinga hin hi chu bakaya kon lagaw gi lo nge tia sei na mai mai thil dang gel thu ding ma cham poi ai le sagina ipija christian tam jon sunday ni khu pathin ni ho na man ham bible chonga ni pathin ni khu ati chu la hi in thu do hoi ta hi in hi chi ya chu sabat le sunday chung chang ro hi khat mai le hoi ta sei ding ngomong ko gut na lai in phat ka pi man nai po in ye chu atm chana lai hi ke yong khat mai le buina tam ta kan ei ji en kap de bong ka charge pot yong le cho hi chi kan sei phat jong ngom dinga in hi chu do hin bol ho jong hin aninga han hi tim yong la apa pena chi tu do hi cham chak in bowling ka ting don but na ama spena het diu chu mi atam zo chi ji adi jong hi po in alhom zo achi yong di mo jong hi lo he bible thu ki ti hi pot do bung som ni le thum chang isim ting ala nang man zo thu na hlut lo ding a hi chon phalo het tu sai dinga migilo to na ki khut zup lo ding a hi hi chlaya translation pen kan bat tu man lo hi a power version khat pa le english ho kon ve tu chat leo chun nang man chon sit ki to go pi na ding in mi pi nung zui hin ati mosi ko ma hi pathin in ya chu do not follow the crowd ati chu mi pi zu hian ti na chu mi atam zo ho nung hi mo zui zui ati nai ya chu bible hero ho in kui beleu chun atam zo langlanga pang khangai lo no a zonga changa dingin abraham zonga changin dingin ul khupia kona pa to chang sen hong do in mosi jong hita changa pang jing david zonga changa pang jing joseph jong pathin mi oi sopi to tam ngai lo new testament lang veleu chun pathin mi ho tam ngai lo hit ya chu molel hang sung ku ka nat hen huna na hom cha cha hida chu pathinin a thu veng bit thiding mikit ta khat nium jong le pathina denga hling se nei ya chu pathin mi tamangai cha poi ai la a thu di din pi thei mi angai cha nei hi chu mi khat se le pathin na to thei ya chu mi atam na
ลงมนเดียวว่าลมเนี่ยajong hasitไงป่วยปะทินตุตะกิทุตตะดินเดียงินนัดจังงานดินดีหิองเล็ดนัดดินไงตัวเนี่ยโอ้สอนงานเนี่ยดิจุลากะเฮอินไอมาซันเดย์นี้จุลากระดาษให้ปนกระดาษให้กันเนี่ยเลยจะต่างนิ่งกัดเสียนนะกะกีนะนี่ตัวเขาจะสีบุยดิ่งอีพีก็เก็บว่าไอพีกัดตีดิ่งhamคนไอบุยปีทำดีก็สอบไปเดียวอีพีจะอีลงคำเราอีมาสัตสาวhamปะเทียนถั่วจนกิงพัดอีเวนต์ดีปะเทียนถั่วอันล้ำปีพิมดีเกี่ยงจะปังจากแค่ปะเทียนถั่วกันมันนี่ปะเทียนก็ล้ำปีหันเท่าตัวน้องเขาจังปะเทียนนับปุยเท่าเดียวเฮบรายบงลีจังก็ฮิเจจุนปะเทียนมีแต่ดิ่งจวงงานเนี่ยกิจวงงานอมนาลายจิงเอตีปะเทียนทนกิจตันเสียนมาร์กมุสกิจังเกิดอาเจจุนนปะเทียนทุปีตาเบียจุนก็ยดุนมีมาขังขังหงจอนนะเบลเล็กคนหอนอทิ้งดันหอจอหน้าตุจอเวฮิตบังทีละดังตำตาหน้าบอลเลยนะฮิต tradition ahong kinit Sunday ni ko kiti hi pathian thu hi po in ya chu tradition hi bawin custom in chi pyo tabang in ya chu pathian thu to akitu lawa hi le ko so pi tio ki siam tha ngai lung tha put ngai bible pi siam tio chu het lew han tu na hi cha chu dat khan thim nai nei duin ya chu mi tam zo chi manin ki hep sa po hi ti be chi chom thei pena ga dom bun get na hi ding in zon bung ni chang si ge pat som hin zu ta bi asai na hi lo ham alcohol ati in bible ga smiti ve zon mung ni chang sigya pa chang jesu na za uwa tui bel ho chu tui sung dim na ti chuin am hon ni chang chu tui sung dim set ta ve chui ma na za uwa tun thalun lang golwa bai hom pai nga chun choi ju ti chun am hon choi ta ve chuin golwa bai hom pa chun tui si leng pi dui ki su sa chu atep kha phat chun hoya ko na hi chi a he poi la cha ho athala apang ho bang chun hena ve chun golwa bai hom pa chun maulang chu ko wen aza mitin in leng pi tui achi atun do masangai jin chule min adon khop ting le adaw ja pijin nang man tu ni ge ya leng pi tui chi na koi na lai je ti a season lo be khana tui khat leng pi tui chi ta su sa hi vet nai le lo pi sa ma jing ya chu leng pa chu na kidang sa ai gu wa bai hom pa chu a chu lai mun ai vet na le jesun lai ya su sa pen hi alcohol ta be asai nai lo ham ta thudong nang umaiก็โซปิติหัวแอลกอฮอล์ไอปอยจีเลี้ยงปีตุยเทยตุยไอไวน์กิติวินิเกอร์ตะบังไอเลี้ยงปีกะคนทำกิซิมไวน์กิติช่วยยาชูแอลกอฮอล์กิติจะคำนั้นไอติวตุนยาไบเบิลอพอลโลติติหัวช่วยนี่ช่วยจะเจสุนไอเห็นเบลเห็นตัวน่ะมีเปียโดน่าคำสาดิ่งกิติจูที่เลยเทยไอปอยนี่ตะบังช่วยปนจีเลี้ยงปีตุยไม่บอกเซตัมเนี่ยอมปอยเนี่ยจนให้คิลปอยที่จูแอลกอฮอล์กิติหัวจูบาร์เทนเดอร์หัวตะบงหัวจูเมื่อไก่ชนออฟเล่ๆดิ่งไงปอยagain na homosexual hin ku mang ho hi ti dana hi chin khuin adi ta dana gel the yoi dem azo 1 Corinthians bung gup chang som na ang kan sei ta in van pathing gam lu lo ding ho chu mi gu cha mi zong zo sei ho pa la pa ki koi tin hi chol a cho homosexual yang zau in ka so pi te ho amon di san lang bible phal lo hi amon di sa naw chu kin ipi philosophy ni hom ka ha po in amoi ki da ongai tan te a hin na bible thil lo pathin dan thu to ki kala hin kumang ho hi ven hi da bang ki ti hi pathin do na sang pen hi pathin in sim ti la chu numai le pasal bo sim hi hi cha chu hon extra gender ki sim na do sei kha point pathin in ya chu pathin sim lo be khat ki sim thu to ki ti hi pathin do na sang pen hi ya chu homosexual yang pathin thu to ki tu lo hi ipija dia sau ham mon i cho moi ki do di ngai tai kin ma cha ka sei the poi ai cho is the bang hin khu cho kaman lo ze in akon a bible a lungsit na phat chom cha probation ki ti hoya ki mu ham ati oi probation lungsit na khang elo lungsit na phat chom cha ki ti lawang hi chi bible am hinam bible a sim do dim lo pi cho ka so pi ti ho ai wang a principle ki mu he a ki hil na a teaching chu ki mu he bible a chu ki hil na tam ta terminology omin a ki mu lo umai bible iti yung bible a ki mu lo ito ko tamang Trinity yung Bible aki mo po a word so ahin la a principle a doctrine so ki mo millennium kiti ho jong aki mo pon ahin la Bible la so a teaching ki mo ito so gyal hilaw ding in ya so probation kiti yung so a probation so ki si yon aki hil na ki mo Bible chang khat ga simi tivin tu bon mung som ni le ni chang som la khat a chon phalo chon phat lo bol jing han abu chu bo jing han chule chon pha chun chon phat bol jing han a thi nga cha thieng jing han ichi
pakai Jesu Krista mi thing te puya hung ding ko na van ho wa na to na hin chaya thim pukin na to chaya chuting ta le mi thing te puya hung kun ding ting le thu tan yo si settle bolaitan truth and false si settle bolaitan mark of the beast le the mark of God ne zo si bona settle bolaitan the seal of God ne yo si bona settle ki bol so ke tan chuting ta le chun a chon siong chon si jom ta win tin a chon phong chon pha jom tan te atia mi yo si destination il hun diu chu sa khia ki koi tuk chai ta in ya chu lung sit na kot ki si nun lan ki si thei te lo na ita bang chu mai tai ya chu hita bang ki hel na chu mai ya chu probation ki ti hi chu in hita banga bible thodo num nei ma jong le atm channel bible Q&A email atmchannel365gmail.com me atm channel 365@gmail.com hi cha hin question hin saplu ni tiwin do na ni bol jing hi tiwe itia chu pathin tu khan ton le ma chal na ni jing de hi hi ve tu nya dom bun ai ni bol ho zo si pathin phat thebo han lang idam mai le every week atm channel bible Q&A bol theli ni bol jing de in en la question a hung lut dung jai vet de we mi la question na hin se lut wam i vet de we don bu thei pim ham don bu thei lo pim ham i vet de we sting tal don bu thei ho zo sim ki don bu in tin don bu hung ki bol ho chu na lunga thei lo wa jong in sei ki bin tam ta hil chit di dan so ke ain la question dung jai ki focus chom thei pe na het chit na thei pe ninga niaw cha hil chit na ki bol in topic hing se tam ta do na hin bol jong om he i cho zo siang chi bol jing diu he jong le kihil na ta ho video jong ki siam jing in chuting ta le kihil na dung jua het thiem lo o ma jong le in do jing ni we ni chu pa kai mena kain sei in atm channel hin to sa jinga chuting ta le kihil na ho hin phat chom pi jinga pathin lo pi na le athuta mu thei jing mi ho za in na chung jo ki pa thu ka seien nin taw kop jing min lang ma chal khom jing hi ti we pa kai mena i taw naw in pathim pa thei bo taw han